Kai kapahari bat kadai nakanu kusnong kajela ayu bat balai kasakam kadai kawai na pedeng kimat jong kajinya tai kajelang kabala lum lang da UMLA kasau Shillong constituency uba sanbor sulai katai kinong ilam snong kibor pulit nalor kiwei nalor katai kamat kabai dai bat kajingjeleu drugs hak kajelang kabala long hak arterik risau arajar persau kiwei kimat kikentup ya kajingdon kibar jela kibasabe ain Shillong cantonment area kaladan kajikran halo ka Aisyah Khatun kabaju khat sen kum kapahari kabadai kawei na kisnar nong hi drugs kabala bananam ha kajela bat kabasyong basa ha katai kisnong kuman sipentep bakani kelong keme dang hakini ki khendiat sngi kala dep sakam hakibor pulen rengkat udrox nalor kapisa kaba arpunyo hajar tingka bat kajing sakam katai kelong keme kadai kasien kabasan halo kajingnan ti jongka hakakam khai drugs habakren siglat thai kubor basan bor sulai ulong bakatrai snong jongka kadai na asam bat kadai tangkan nong sawai halowa pertan bazar nolor katau ulong ru bakani kelong keme kadai kawei naiki drugs mafia kabashir khai bat kibadang don shu kibatrei hapo jongka ban penya ya kani kakam dekla long bosnat kebangile yakran keba yadai yaki artli ki issues bunta si kadai kajing jelai jong kajing di drugs nada kajing bun jong criminals kajing bun jong nong team kajing skijing kibala penba pensier ya kajing songsun ya ginong songsunong om tengah na cantonment area ini ginong di drugs nong team kila pen dream ru ya ginong songsunong asor sulong bro koi bat kamsar siwi jakaru atem de ngile sokhya ngile yakhan yang ne jalang de hakaba kitun katuat lagi di points ki ya kran kamtam hadin ba kawai na ka mafia nong khai drugs ka nong de drugs ka ba kaladi ka mafia jong drugs peddlers dan ginong khai drugs ka ba cerkai tam angna po melia jugi ka ba sa hakane konsulsi ya ka ba mikmat akan dak bacai ka sa hakane konsulsi ba mikmat pa ka ba la sha kem sausi apo polis bat kane jing sha kem ka basan sin lai dang CTO menchua ka kerteng ka Aisyah Khatun isya kane napo Dhubri asam kala suwan sawai hangne po lor malun bazar dang men CTO kane ka Aisyah Khatun ka ba bra kerteng kumka bot kerteng sin kumka pahari lade ke mafia ke bercerai ba dia hakaba men hakane na nagalian ke police department da ke citre lang bat ki nongsong snong ki village council ki dorbar snong pemarjan layo kem yaka cibun drugs bat layo ko pisah bedi drugs tang hapo kumbala yo kubor tang hapo argenta ba arpunyo hajar keladi yo drug berkata pisah layo gede bat la sis de police bat drugs kubun ba dia ka hadin bekelami kalau stream kumut ngana kalian juang akhwat ngana jalang barkalong bosnan ke ba kita kan tu de arti issues kawai ka berega deke jing you drugs kinong de kinong kai kinong di kinong dan ke balangop drugs te kabar kade ngane kinong wan songsunong ineki ikibanabar kineki immigrants bagi orang ni kinong wan bahasa pergi na sabar kini kalau lagi ni labor ni buat trade hakiwi bagi kam deru buat trade dolar ni bagi kam ru gila keren bah nak bang gila ya kerpa di traying ya kerpa di traying bah ni create awareness lagi ni enlighten lagi percaya suku lagi akaba kini kani isu seperti kom akaba yung drugs kena issue of drugs concerning mentah kasih ke pengalakot yang jalan kalau tang ya ki nong yalam nong song sunong jong ka cantonment area akaba han katu kane si batayo ngat sakot pat namangangat ngamik pat ki artli ki area ka Shillong cantonment board area berka Shillong municipal board area de namara baka kamjur kane ka kam drug sikini ki area ngala kot no sham ta sina po cantonment board area pat hadin kane ngat sakot pat sa po Shillong cantonment board area kadang issues ya drugs kalau ba gan pudi ya ka bangalabu in association lengba jong ka district administration ba DC SP jong police administration branch ka anti narcotic task force berkuit we jong Shillong cantonment board
but kiwi-kiwi kita lang kalau ba kongsan ang ne mansupuli ya kan ne the issue of drug storage area is very serious to la klabiang tu kongsan ang ne nomor ba kadon kada kaan ka what you try ubaying ya kini kiba kai drugs seperti drugs kadon kaan yang ne kaba kin sakem bagi capungan akan ada kendor argusan E ada section argusan E juga NDPS semua ada NDPS ada Narcotic Drugs Psychotropic Substance Act 1985 kamu kebagikan tang yung tu unong di drugs dan unong di drugs waga try kabaay wayo unong di drugs baru unong di drugs cak ngat lang hal juga kadang kamu kan berpercaya kadang kebongsan dia aku bayar gini nongwan berlag kepada giwit setiap kamu ngilaya stres bahane ba abakiwan gini bening kongnya gini bener dia polis berpikir lani kena kesan fikir kepala pet minyak lalu warna asam dan duduk di orang itu abaki wan belas kemudian kita bendon di kontraktor lagi deki lokal lagi non lokal di beberapa kami di lebor di mana coba juga mereka sini dan kena kaan coba jadi berbiang ikut Islam atau polis verification berkiwi ikut Islam di dalam di belum kebabian dia katakan itu bangi dia keren bahaya ki ane kalau longu kabashai ba yaki di genuine non tribal lani ki non kasih di belakang lah bang genuine di belakang bukan Islam yaki dia betul kam yaki dia buat semua tapi Islam ba ini bawa naba ini belum kebabian ikut Islam kam polis verification lagi wana puasa ini belum dan polis asam nabihar katakan dengan bangi Iwan berpercaya berbun ni kita try Jakaru labun bun Islam Kim Jutip bahkan kaan kata kamjudan bukan kaan kata tementang ila pergi bahkan kaan kata tegala kri Alres kapikir kiru ila sang mencap pleng la ngaiwai yo body drugs ngaruman ngat lang ngancak sejil lang ngacapan te kadang-kadang ke bagi pencai ke bagi kindit bagi jutip bahkan kaan kata te kalau bagi layaro asibun kalai bersim ya gitu kiba bahag bamiat kiba imbah imiat tengmut kalau ba ibuan baru hang ne kiba tang na menta kabayu akadan melaban banlan kiba lesi utrai barang ne kabayi kalau sana jar barang ne uang ngalaban songwai tang lai hajar uang banabar kan biang kalau sela ki bi itu bisa usua tang bayu sana hajar ila kemen intip kelempar kemislah kita kan babuan pina kini begini kan dasi keban nande sakman ila rairu bukan ingin sa tahu ya komiti ya kada ka bangin sapa cara government lembaga deputy commissioner ya kada ka komiti karena komiti dan cetra lang berki concern department bagi government bagi sedang ban ya no dia lek ban cek dur tu dur dah kebangi apa kilet mencek dengan komiti kan lek lengkap dah kacing ya senran nadu ke police department nadu ke labor department nadu ki official juga anti narcotic task force nadu ki infiltration branch ya lang kat kumkai ini kadang-kadang ngakam ke bi lecek ru lebe according to the law kenapa kan long ke bayai penja kenapa jadi mencek ya kini neighboring countries ni lah kena kumpul ngitip nampo Myanmar, nampo Burma, lesi ni kita cakap Jawa kiwan lembah kiwi state dengan nampo North East kan siapa pun rumah semua. Tapi kemudian orang yang mai bangkang ni, jadi kiwan buruk berstai, hanya relatif cina, kadar bersung ki village council kitrai, mula apa nama kisunjor, kitrai ibu polisi, kalau berharga government ni, begitu lembaga police department bikin cek pa, ya kejingwan rumah buruk seperti kiwi state. Bagi neighboring countries ini kata ke bagi local zone bagi yang seperti ini. Ba, iyo wadlada ka ni ka pahari ko sa kemo.
Atau kita nan ki sleeper cells dan ki agent dan perlu ni kam joka hang ni po kusufi Ya kata ni dia kan di kandon bed makan kandon dua ke becer kai kan ke pahari. Belum ke mafia. Tengah kini ki batrai bat ka. Kan ke pahari ka Aisyah Khatun. Ketika Muslim. Tekane ni bukan trai tang ili sibat ka kamai ili sibat. Ka kandon dua ka entire sulong macam sulong kan kumka police input. Kabangiru itu. Itu gibriu jong kala min ngade maga kala kana dua ketuki ke ba pi ka Selaman Pur senong kendong bade negara dua nang ne Selaman Pur ba so people pek nang semua korwan so ini kan ayo min ngade maga kala kadon ko kontak aku asam bro ko kadon is bro ko gibriu jong kala tadi ko wi naki mafia ke bacak ka bala tre na kam gun tu sai Isko halo jong kata kabriu ni baka ai kias kelai ginong yalam snong tiba yobat ngapi hanta nga ya kran mene ba ki police lu kimdei ban accept yang neka false FIR. That is very serious. They should not accept the false FIR. Arsem mensua kadang juga beriu apa usi jong ka julupara ulakem yagar kan kapisap kan rok sumbol aja kan belaka daga complete daga complete ginong so stong mo kan normal skill kem la yo kana ka priu kada lo jong loya ka kali ai ka false ai FIR complete la cho sobo SP ba uneu usi apa warne one molested one lem ko re ka met adu budu usi sa suspend mana kan aku bawa pikir lima pibu sekretari sedang jangka nong sopo apa kialet nak sedang kialet nak sedang bersen samlamat sekretari dong sedang bagila i bagila awar kilakip bagila awar round rocks apa bagila kialet dan kem bagila yo kem itu rocks kaf lengbau pelidar sama kepecer kayak apa mafia apa kalau ada sautan mut pelidar kepisah kepala pelidar pelidar wali cow SP file FIR yo sekretari sedang boleh engam ke bawah ngam tang na ong iti police bali pay ba menta mga mapiru lang bisni yano actually FIR pili kem no ya verify sua ya kan antecedent jo kata FIR lagu mta mo da msia file FIR bro kan file FIR pili kem no ya ka bomdairu pi tanang tarau ngana kan bahasa ai ba dinong du FIR di accept verify Ndai ban accept ini false FIR. Terkata pergi mengenai ekran, kerbutan bah. Henceforth concern OC, officer in charge. Ndai ban entertain every Tom Dick Diary. Lungta mabiru sweet yang masuk ke FIR bukai yang tahu alikat lah. Set apa je, suspend mah. Hakani ke jian lang kila simru ya karai ban thau ka committee ban pek pnia halo drugs ringkat ke jite lang bat ki bor pnia district nalor ban pek perman ya ke jingwan sabe an ki bar jela kana ka section 25E kana ka punishment halo tu kana ka juga NDPS Act kiba jutip mono mentang la percaya ngala jutip bagi try ye kiba aiwai ginong di drugs lani ginong di drugs kita rugi ngalang juga kita kem kita apain kita kata-kata apa nih keluar kalej kita traibar kau minta bakiru kita minta labun belalej bagi sedang noban kerai gitu badan kita keberkan kerai Arab syukur bagi sedang membuka kecil karena kau cari bikin satu adalah ong yang kan ya bagi try kita kem bukan dengan kaan bagi try wai beli drugs bisa kita kem kita ngat akan minta kelas sedang bagi organize bagi lipet aja beli cek kau tengah kerai Arab ba timbe lo ini di kom terkotan sah ini kom biak kom sah bagi bentuk ru ba kin be ne kita kebaki ai ko kin ai jeptip sorong ba sorong barka kopi syau concern officer in charge of police department dan kan ini area kalau so much congested but kan ni jaga ke bodoh pro kita ni dia kalau jaga ke ba long kamnya ba but kini red kiria kene kita gilong ki sup pa bencong na bagamo tak bayoy magiying wangga ying wangga gi batong siaga araga teka atrak ibobon gibe wansa
ini tu pun terakhir tu sinai berit cara tak juga malah aja isen siapa kata kowe kowe ke beki ya ros babon biasa cakap kilebor bur kilebor lagi nombela lagi nom private ne tairo baru hebat bur biasa awai kan cakap nama kowe ke cerita mental nong tu ate lebih boleh dantai umai tu sudah itu sate dalam konflik lali yang boleh dantai umai tu sate aku mengadu agak lalu dia muka ke government ke polis ke duk jeli drop boleh pula benar dikit berbendu boleh lah abang dulu lah unung tu lah unung di drop tinggi biju ya pun ni je jangan orang minta the time has right for Narendra Modi government banwara no hapok parliament ya banwara no ban amen no ya kadang judicial system tu mo kada ka anjungi kalau orang very flexible kalau orang peluit 주그막 nutrition nang ko matning ama Mania cara pangnan ya merong ko charo achumba talo de maina se yarong ko siha talo wa ration dokan dong pa ada raju dong ba oe wang na kaning achim Diba basa ko ban sini salanti cha ani rango thik namani rangko manja jechin anemia night blindness jechin mandegani ko manaba donga ada mediki sabishini jokna mangen ano andaken antang tangni cha ani rango onti sa simsakna tanangen pangpatan bisa aro magbarang banga sabisi rango mandega maina wa mo salanti ni cha ani rango beena singbal jokani ko manangna ta manja daw sorkarian dake getani ko na food fortification ni ko andaken merong ata khari dud aro cha ani to rango ba beena singbal jokani rangko jekai iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A vitamin D yarangko apsan chimunge resoni dokanrango palangskagen talo anching gemak nan ya 45 merong ko manbara oh ndi de blongen nama ndi ba ya merong ko gamakan namna ken ba namchuk fortification ni ashel merong ni smala aro thoa mamang dakeba dungthangja ndi ba ya merong ko dingdang take donna nangen ma namchuk dungthang dakeba donna nangja dungdang dakeba sokna nangja jetike chinga ramra merong ko sokma ba yakoba ndiken donna nanga aro sokna nanga oe ma te namchuk je chani chi chinga beni anchingani ko mangen je chi anching thaneng aro ben mangani nan enditi yarangra chingna mena namjagen oe mani kata de nang ni agana ongcho muta Yako Uwyatengpa, Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.